EMनि बिसिङाव sesungya sini aru khoroksa EM Sports Youth Affairs ni Suhel Debarma baba yakarka bini Scott bini reason different mano ani reason ke mahai ang je area ni phakya Raima Bili even rogo botongo Raima Bili ni borogana ilekhai humani je sini Raima Bili kabang ma sal romaino lama hamia tei kre hospital building hamia doctor kre school teacher kre electricity problem sali salta romani electricity tabu current kre tini sala mia sarina kok salai ka dolaini DGM bai bogre ronare kok rakha tabu bahai chuna sini Raima Bili ni borana ilekai holka antini mongkha ani ilaka se tini lama hamia tei kre kabang boro sini boro masaya tongo wati no boro nok bai thangka even nok bai phung nok kre kabang ma tongo mahai boro ike bongni problem na sing tini sob khanin bai se I jaga phayo sini boro je boro ana ilekai hoka boni bisi kaisa bukha asa tongo wan chok mani jeng ilekai honlai a borok no sini man thaina jeng manen bai at least sini borok rok himdani po roishabari bai gonda lama asuk sal romaino tini salam jagia ang sabai thang tini letter sikya lamani ti roishabari gonda ni lamani ti ang letter sikya CM no point khai ambasato sini roishabari double lane teri mairang to gonda double lane joton bari to roishabari bani yagulo Ganganagar 10 mile to Maldakumar para alamani baibang sikya doctor ni bagai Roishabari hospital katal building tangnani ongthong ro staff nurse doctor staff na ongthong bilipai gonda hospital tongna ro specialist doctor bor honari ongthong even jogo bonri je hospital tona bo building kasamoi thangka a building bo katal ke samrane ongthong और डॉक्टर बो खनाने ongthong tahe ke bang demand khaika ang letter bo suijak chini elakani borokni hamkren bai jeng tini phaimani jeng tini ro luxury ke gorainani VIP culture te phaini bai phaimani ya a jaga o tini kabang manor phone call phaika electricity waisa kre khana common borokni bai simia joto borok bai ne chini problem student bo tini tabo rumni online te exam ranai kabang ma chini competitive exam chung prepare khamna online te borok chini prepare khai tonar bo tongo tabo je graduate post graduate umjakrao nini toibo water supply bo current kring ka chung water supply chung roisi maya tabo vaccine Roishabari hospital bo tongo ang khanaja nini chini je gondani hospital bo vaccine tongo a vaccine ro bo chung current nango chung tonani hinkai o I know paracetamol omo hai tablet hai ke dukan ro vaccine bo tui mai ke abuni jotani naikolan bai no chini edisi bo kabang ma fan nango jeng tabo je nukha tini ro edisi phaimani yagulo chini edisi area na chung development khainani chini edisi rena chung chini borone hamkrai bainani ni je fan na obsak tini taboro fan chikri kaseng status chung depend makhaseng status chung chana nanai dahai jaga go a Scott ni to tabo khoros oi tongo chuno jere tongmani bini gypsy ni thok ni khoros bini chuno jere tongmani tiasaro dahai a Scott ni je thok ro namani khoros aboro no sep khai larthong ani je one chok mong abusajara gam busajara sayang bo silia ani one chomo ani hisabo a Scott ni je khoros no jere tongmani abono ani bini je rang abono sep ongtongnai abaino chini borokni hamkarin bagai samung tangdana ongthong aboni nang tini khachongoi a iskona ang yakar rakhang letter bo sika chini security SP ni thani kai DGM no bo ang tabna noni biskana kok sai pejak PS bai DGM no bo holi bo nijar saka sabai thang DGM no bo holai bin par feedback to ta sia koi ang sanai ladi ni pong yakar nai a Scott ni je thogro khoros to moni aram bai chini bo hamkarin bai samutang no tene ani borok se tini security kare tini nauk kare lama kare doctor kare hospital lo bithi kare elaka current kare mai to hongke ang school lai gure tong ne meaningless ne khaka bin binang
याका स्कॉट इवेंट तिने कबां बरना कमा क्वेश्चन संका नोंनि सेफ्टी नि बागै नांनाय स्कॉट नोंनि सिक्योरिटी नांगौ तिने महाराजा का ऑल इन ऑल महाराजा बस हाबाय थांजा तिने स्कॉट नागिया बस हाबाय थांजा तिने कोनो बस सिक्योरिटी नि बाय मुसा नागिया बत लानाय कसं दाने दांनायबा सोनो सौ ते फाय पलन आं सागो इलेक्शन पहिलाना आं कॉन्टेस्ट खान बाय रेडी तो मानिया महाराजा बान बाजार का सिलेक्ट खायका इलाकानि बराव महाराजा ना आशा खाय बिनि मखानायनो बुद्ध खाना बिनि कबायनो बुद्ध खा इवेन बक इलाकानि बरानो साजाबो बुद्ध खाना उम बिनि बिसां आशा खाय 99% महाराजा नायनो बुद्ध खा 1% माना आरो साजा इलाकानि बर बुद्ध खा आपनि बायनो तिनि आं साबाय थांगो खासं लाखा महाराजा से माय के बिनि किरियाइनो बिनि स्कोर से नाया है खासं के आंबो माय के खासं तिनि याकर रखा मंदिर गार ते थुमु अब आनी कॉन्स्टिट्यूशन अंदर कलायो कमो टाइम फोन के बने इलाका जे ब्रिज हेंगिंग ब्रिज हो तो आबरनो इलेक्शन सगाव बना साका आं साबाय थांगो नंजा कैंपेन खेमने टाइमो तिनि इलेक्शन पाय बानो बार फोन काय साका आंबो बखा दंगो आंबो नुबै फायजाक आंबो वान समक दंगो आ ब्रिज सामब्रनि सुदु आ ब्रिज मे आर कम मासिनि इलाका समन खायथाय दंगो इलेक्शन नि पाय आं कम इलाका नां बिजिर खायनाय क्या इलेक्शन सागांबो नुगजाक सिनि गोबां एरिया तैनि सोर करे हापं हाथाय कुचु बिनि बागै आं रैसाबारिनि भिडिअ बायबो कक साजाक बिनिबो प्लेनिं दं माने सिनि पहिला फर्स्ट एसि मिटिं बा कमिटि साजाक सिनि एम रबो जते कक सालायजाक आं इभेन बुबाग्राबो कक सालायखां तैनिखौ सिनि दंबर दंगो गोबां मा तै दंगो र आ तैनो जों रिफाइन खायदे सिनि बरबन खामानो टैंकी कई पाइपलाइन दिखे दे सारा एरिसी रसे सिनी बरफ जत्तो तिप्रा सरसे खा आतैनो रिफाइन खाय खामाने हिना खाकाव गाव माहर बसं फिसर सं तिरुतरु सं स्टेप माला लेनाय का तब इमीडिएट सिनी बरफ तै खानान बायना सं पालो प्रोजेक्ट कैसे सं सेंक्शन खाने सिनी एडिसिनी अंगुई इमीडिएट सिनी बरफ जे इलाका को एकदम तै करे अंगुई तंग एकदम माने अंगुई तंग ओ एरिया नो सा आइडेंटिफाइड कैसे खानाने को माइका जों दै रौबो जों एरेन्ज खालामनायखाय जोंनि आरनि TWS बयबो आं कक सालायजा एसडिएमबो कक सालायखा बिदिरबो कक सालायखा जों एटलिस्ट दाबुक जरा दै सिनि जे नाङै दंमारे जों बनो जतन इलाका जों दै खानानै ने कय आं आनि जे तंनाय रक बर जों वर्कार जतन बा कक साका इलाका आइडेंटिफाइ खाना लिस्ट खाय खुलदे आ जे लिस्ट आपनि न आं रेरनाय DWS SDN कय ताबो खाना सनन बिसानि किसा साखाम कयना थाङै डिपार्टमेंट of आजय कक सालायनाय विदार वेस्टार्न गवर्नमेंट नि अंडर पॉइंट तो विदार आनि जुरिसडिक्शन अंडर पॉइंट तो मेन कंक्रीटेशन डेवलपमेंट नाय कगले नों ताबक अपना सानाय सेंट्रल गवर्नमेंट फान खाय दं जोंनो स्टेट गवर्नमेंट जोंनि स्कुल नि फान खाय दं आव नायनो थांया विदार एडिसि गवर्नमेंट जोंनो फान खाय दं आव नायनो थांया आरो कंखारै आ जे एक्सकर्सन जरै दं माने आव बाय खरच होय दं आ खरचनि रांनो सेबखाय 3% हामखान बाय साउन्ड फाना नंथौ